Napedeng Arngut ki Samla Pule ke Rilum Jaiñtia Kiba Rung Haka Thup top-10 Jong ka result Hsslc art stream balapan bana da ke embos hene kesngi ka kenthop yo Frederick Gwenet Rinklem bala yo aha ka kerdan 7 position na ka school North Liberty High Secondary School Jawai but kamon Kinjailin Singkon bala yo aha ka kerdan 10 position na ka school St Dominic High Secondary School Mukndeng Kilapan pau ke jingkemen halor ke result bekila yo na markim shimpoi perkhat ban poi haduk keni ke kerdan. Habaya kren bat u Frederick Gwenet Rinklem ulo ong ba dan kam than ban puli kot bun kenta Henry ka baton kam ay ka por ba pura bat pelet jingmut aha ba puli kot. Na lor ban sha skor bhai ke jing batai kino hikai. There's no comment here. Top since comment here. The how on those now comment yung samta. Ili comment sam. But lost things them to umpia ong long ye nang bun assignment nang bun ki homework among them by to try exams wa da pakre ramam ta. By create on stamp here. On the young kat no. What ki para chnang le on the MSC sam. Just nente on le pakre da stang snap them to. The ye big support tongue. But como black and dark on them manus here. The minute the ye big boss le pakre da stang snap. Stang snap. But on the outdoor night car, young sample on the on la predictor. Kamon Kinjailin Singkon ko ong amde ban pulut por than tang ha ka pulikot ready ban shimentaru ha ginu ki jinga kop shabar ki saw kan ro ka school khnang ban yar ka bor perkhat perdan na lor ban treshitam khnang ban poisha ka thong kale thu ru baha ka baning kong Maria pass class 10 kalalit puli science stream da ka jing thmu ban ya khun ya ka neat Henry Hadin bakala shong class 12 kasngau thu bakan omla ban ne baha ne poisha ka thong bakathmu kumta kalalit phai byang she ka school barim ka St Dominic bans dang no da ka art stream kumta mentau snem kala yo ban khet yu so jing job Kalapin kot ika jingkren da ka bapin kan mau ika kintin imsngi jongka na ka dukot Bible ka boong ngala iki baro hau tau basan bor yanga haladiru kashem kumtahi baning kong da ka bayai kan mau yuk blay kasala ban le bhabet ya kanu ka kamba ka le. Good morning, principals, sisters, teachers, and all of you, my dear friends present here. So my name is Khubor and I get in the 16th position in the top 20. Thank you so much for all your support, your wishes, and first of all, I'd like to thank God for help me throughout my life. And I believe that without hard work, I will never reach here. So, I thank to all the sisters, teachers for all the teachings and the lessons that they have given us. And because without them, we will not reach anywhere more. So, my only message to all of you, my dear friends, is to keep working hard and never give up, even if many obstacles are there in your way. But believe in yourself and just trust in yourself that you can do it. Thank you. Nakaliang Principal North Liberty Richard Uria, Principal ka St Dominic Father Richard Louis Thup, bat kinohikai kila pinsngaw ka jingkemen halor kani ka nam ka buram baka school jengki kalayo. Would em rakat u organic school home snem like kamjo. Way nadu was dang gi result omi yung class 12 science kamu de yogi. Siyaw kemeni kejing lek bahaya yung ikna yung way pass lut ki way hiju ipor 1 ki ha ka top 10 position yung ka science stream. Hari ni kesingi la kamjo pag kemen ngai kamu school ni bahawa kani ka art stream ko yung inaduos dang ika yo ka 100% pass buju em chi sin le o feel with le o kana nag art stream yung way ki kana yung
manus nem jan poi gi ke top 10 position han re siao kemen mo blai ho news nem da jubabu ye krechtom yong gi no hikai ye krechtom gi kena school we Frederick Rinklem ho news nem da siao ke top 10 position yong ke class 12 arts yong ke exam go da conduct da Meghalaya Board of School Education. The open kemen ngam tak du wo yo ke top 10 position. Henry ju ipor pensiao kemen nga wo yu wa ho news nem nagi san phau kan dingut ki khna kyong i ki wa yele i ki exam le phau lingut 1 ge ke first division. We haga art stream man ga kuir ke khubor go baha ye ga one school le wo yo ki khna ke first division. We news nem le phau li na ga san phau kan dingut yo ki first division. We ke second division ems du khat dingut khna go yo. We ki distinction le yo ai ki subject yo pair ikna yo distinction gi ke English yo distinction gi ke khasi ke education ke geography ke social science ke political science tekni is dem to is nem go the dwai yo blai wo to ho news number 1 news nem Hsslc arja Hsslc ke school yong i daw dak ko Hsslc nem we ki dwai yo ngayo blai news nem hi ro wi wo yo i result ko miat ke art stream Betul, akisdem go delay kemudian chemi ikna yang ini le bahagi kelas 10 board exam, kelas 12 science board exam. We dapat energy kemen go kro. Au news nem go ikna yang ini le bahagi what Haka art stream. Ini penyoga ya ibai na ke top 10 bat iba lawan syakmat ngi na ke school ngi dap ke jing sungu ye pi kum ke media lawan ban ai jing keman ban ai men siem lamru ye di kun bat ya kan ke school ke jongi ke Malaysia jarngu bat baan na dap ke jing sungu ye ublai uba la ai yangi ki jing kerku kerdo bal ai ngi ki kena school kiba ye kiba tips ni bat kiba duriap ha ki jing Pule ke jongki ka jing kublai yo blai wala ayangi de ka jing ai jong blai ki bangi la yo ye mungkin ki kena ki ba tips ni ba ki ba trai shitom na menta ban le pha ki exam jungki ka ba lai nga tap de ki songo ya ki ya ka management ni bro ko wei kerpang kerteng jong i father Henry warba father donbor kurba father William ni ke management ni Peit ni jengok ya kaneka institution ni khot ka donbosco institution ke bangi ai nam ho Saint Dominic Savio jong kaneka school te Haka kerteng jongki ke management nga yang ngabat nga penpau ya kane ke jingsungu ya ka neka achievement ke bangi layo akane ke sngi na ke benta ini imon kenjai singkon ibala secure Haka top 10 te Haka kerteng jong Kiba nga yang hane ban penpau ke jingsungu ya baro ki staff members kiba la mi bala shong thai bat kiba dang tray ta hadu kane ke klepmat Kamanan siya ngerasa yung kan muda pas bau engu yo blat regenrat udah riu sumario engu gino hikai yang skor kiwada ya uti yo kau kena skor barkam tam engu yo principal yang skor le wa ambet lang ba kejing ya luti ki yo wa kaman motivate ikena mud ya boru barkam tam o emu hini gubi gupiyu gubi hikai ke da karuchwar ang klem mutka wan e bor e men sem gi o muta do skor rai hadu hayung la bat I hayung sam hi wara go wi na do wa yo ngi resort na trik yo o da pen khariat wi I pas hau hanam em pos ku da top terla mut po hek ni kan ti em hi te yo luti rai em ong yo luti do po hek te ga thong mo te ini aku awang mut ini bagi paju penbor bahai kan yang I kulit por yo krek kot yo kan kam krek yo kot tang kam ang old ang memerar pekrek disnem am pelut ulet te por kam yo luti kan rai ngai kam ang
Balut por yang oi khajak rahete por khajak o full concentration lete daw po chu ka thong te ka lon da ba di sa sarong ke ju ka samara ko wi yo pa la kan kam ma yo te o ong wi nga kam chu pon por raw kre ko ti kat kam mi mon yo o nya thu yo o yo jan ge mi man ta kam kalam pa sa